earth and water. Earth and water. You will find plenty of boats down there, Persian. Because this is Sparta. My name is Bond. Vagabond. Zemlja i voda. Ovo o čemu ću sada pričati je moj filozofski pogled. Nisam ateista, ali sam rođen kao pravoslavac. Od oca Srbina i majke službenice iz Naftagasa. Šalu na stranu. Nije to ni bitno. Ali ako nekom to ima važnost, ona je polu Mađarica, polu Nemica. No, pošto nisam ateista, a verujem da Bog postoji, neko bi me mogao nazvati agnostikom. Smatram da je Bog apsolutan, a kao takav ne može biti odvojen od ove naše zemlje. Apsolutan. Znači sve. Ne može da bude on gore, na nebu, a da ne bude i ovde dole. Inače ne bi bio apsolutan. Mi ljudi, ograničeni telom, naša percepcija ne može da shvati pojam neograničenosti. Pa iz ljudskog ugla gledano i Bog je ograničen. Sedi starac koji nas posmatra sa neba. Ne želim da uvredim ni jednog vernika, ali želim da svako Boga shvati kao nešto veće, nešto neograničeno i apsolutno. Mnogi se slažu da je seksualna energija najjača sila na svetu i kao takva u stanju je da pokrene ljude, da čini nezamisliva dela. Da ne ulazimo u to koliko se ratova vodilo zbog žena i šta je sve čovek spreman da uradi zbog žene i obrnuto. I sve to pogurano seksualnom energijom. Neko će reći ne, to je iz ljubavi. A kako se drugačije kaže za seks? Pa vođenje ljubavi. Zato danas u svetu u kome se radi sve kako bi se osporio Bog, pokušavaju da razvoje seks od ljubavi. Pa onda se desi ona čuvena rečenica kada današnja devojka, misleći da je srećna, kaže svojoj drugarici: imala sam seks, tako dobar seks, wow. A pogledaj mi tašnicu Louis Vuitton. Eto, toliko ima važnosti ljubav danas. Kroz istoriju se govori kako je zemlja majka. Negde je nazivaju i Gaja. Ona što odgaja, što gaji. A ako je zemlja majka, ko je onda otac? Otac je voda. Da, voda. Možete li zamisliti dan bez vode? Život, grad, biće bez vode? Naravno da ne možete. Beba kada se rodi je negde oko 80% voda. U tinejdžerskim danima to se negde smanjuje na 70% vode. Kod odraslog čoveka na 60% i tako degradira. Već starac od 80 i plus godina je 50% voda. Ostale elemente u čovekovom telu možete naći u zemlji takođe, što bi nas u nekom fizičkom smislu činilo detetom zemlje i vode. Takođe postoje dokazi da voda pamti. Imate i one eksperimente sa vodom i pirinđom. Pogledajte sami, imate na YouTube-u, kako ne bismo sada gubili vreme na to. Ako pogledate iz zemlje, negdje između 60 i 70% voda. Buda je smatrao da je naš svet samo jedan mehur u ogromnom okeanu. Nešto slično konceptu ravne zemlje. I ovo što ću reći znaju mnogi ravnozemljaši. Šta se to nalazi iznad kupole? Mnogi smatraju da je voda. Jer gledajući kroz teleskop zvezde izgledaju kao neke svetiljke u vodi koje trepere na određenim frekvencijama.
Kako se dogodila apokalipsa u prošlosti? Okupiše gotovo svaka civilizacija i religija. Potopom. Znači voda nas je kaznila. U prevodu Bog nas je kaznio. Znači u ovom konceptu imamo majku i oca, zemlju i vodu. Fali još samo dete. Zapravo, sunce se rađa svakog dana i obasjava zemlju i budi celu prirodu. I taj ciklus ponavlja iznova i iznova. Uvek se ponovo rađa i uvek je dete. Ja neću reći ono što kažu ljudi iz Zeitgeista, da su u prošlosti ljudi obožavali sunce i da je od tog crkva stvorila Isusa. Jer ti ljudi osporavaju Boga i Isusa. Ja ništa ne osporavam. Bog postoji, a sunce bi se na neki način moglo nazvati sinom Božijim.